Annalise, tafx nasab fuqek. Inti ġenju zaħir. Bikini. Għaxet nara tibki, koħata t-bikini, no? Sfortunatament, int liktar waħda li ġibt voti ħata direttament. Peress li kont liktar waħda votata għandek responsabilta kbira se jafdaw kollox fuqek. Ibqa' magħna Annalise, imma ħajkollok. ċabti pal-Annalise. Ejja ħdejja Annalise. Fabio, taf kemm nammirak, taf kemm inħobbok inta tkur eċċels bro. Tieħu ras kulħadd, u tkun parti minn dat-tim. Mela. The three of you, guys. So, Matteo, Myron, Francis. Your talent is outstanding. Any one of you could be part of the new team. Guys, round of applause for these people. And kombinazzjoni għattu fl-istess line, imma there were votes for each and every one of you. Okay? Pero l-persuna minnkom it-tlieta li ħajkun fit-tim il-ġdid huwa Matteo. Matteo, take your place with the new team. Thank you guys. Thank you so much.